Mu buzima bw'igihugu hari abantu basiga umurage utazibagirana kubera umurimo bakoreye abaturage ndetse n'ubwitange bagaragaje mu nzego zitandukanye. Bamwe bahitamo kubaka igihugu mu bihe bikomeye, naho abandi bagakomereza ku byo bagenzi babo batangije. Uyu munsi wa none turagaruka ku rugendo rw'umugore wabaye umwe mu bayobozi bakomeye u Rwanda rwagize, wabaye umwarimu, impuguke mu iterambere, umunyapolitiki ndetse anayobora inteko ishinga amategeko. Ni amateka ya Senateri Mukabalisa Donatille utakiri mu mwuka w'abazima kuri ubu. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi wo kuwa kane tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi cyangwa se Nyakanga 2026 nibwo hamenyekanye inkuru y'uko Senateri Madame Mukabalisa Donatille yitabye Imana. Yaguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal aho yari amaze iminsi arwariye. Urupfu rwe rwababaje benshi mu bayobozi, abo bakoranye ndetse n'abanyarwanda muri rusange bibuka umurimo yakoze mu nzego zitandukanye z'igihugu. Mukabalisa Donatille yavukiye Nyamata mu karere ka Bugesera. Hari muri Nyakanga ku itariki n'ubundi nk'iyi yatabarukiyeho, yari tariki 30 mu 1960. Yize amashuri ye mu Rwanda, aza gukomeza amasomo ye mu bijyanye n'amategeko, ari nabyo byamugejeje ku mwuga w'ubwarimu. Yabaye umwarimu wigishaga amategeko muri kaminuza yigenga ya Kigali ULK, aho yafashaga urubyiruko gusobanukirwa amategeko n'imiyoborere. Mu buzima bw'akazi mbere yo kwinjira muri politiki, Mukabalisa yakoze imyaka igera kuri 16 mu miryango mpuzamahanga. Yakoreye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, ndetse anakorera ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP. Uyu murimo wamuhaye ubunararibonye mu bijyanye n'iterambere ry'abaturage, ubuzima, imiyoborere myiza ndetse no gukorana n'inzego zitandukanye mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Urugendo rwe muri politiki mu kwezi k'Ukwakira muri 2003 nibwo Mukabalisa Donatille yatorewe kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Yabaye umudepite kugeza mu mwaka wa 2008, nyuma aza kugirwa umusenateri hagati y'umwaka wa 2011 na 2013. Mu mwaka wa 2013 yongeye gutorerwa kuba umudepite, ariko icyo gihe atorerwa no kuyobora inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite. Yabaye perezida w'umutwe w'abadepite kuva muri 2013 kugeza muri 2024. Ayobora inteko mu bihe by'ingenzi by'iterambere ry'igihugu, harimo ibikorwa byo kunoza amategeko, gukurikirana ibikorwa bya guverinoma no guteza imbere uburinganire n'uruhare rw'abagore mu buyobozi. Mu bihumbi 2024 ntiyongeye kwiyamamaza kuko yari yararangije manda ebyiri zikurikirana nk'uko amategeko abiteganya. Nyuma yaho yongeye gukorera igihugu nka senateri. Mukabalisa kandi yari perezida w'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PL, rimwe mu mashyaka ya politiki akorera mu Rwanda kuva ryashingwa ku itariki ya 14 Nyakanga mu 1991. Mu buyobozi bwe yakomeje gushimangira ubufatanye bw'amashyaka mu kubaka igihugu no guteza imbere politiki ishingiye ku bumwe n'iterambere. Umurage asize nuko abakoranye nawe bakunze kumuranga nk'umuyobozi wari utuje, wumvaga ibitekerezo by'abandi kandi agashyira imbere ibiganiro mu gufata ibyemezo. Mu gihe yayoboraga inteko ishinga amategeko, yakunze gushimangira uruhare rw'inteko mu kugenzura ibikorwa bya guverinoma, gukora amategeko no guhagararira abaturage. Yagize kandi uruhare mu guteza imbere uburinganire, aho u Rwanda rwakomeje kuba kimwe mu bihugu bifite umubare munini w'abagore bari mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'isi. Ubuzima bwa Senateri Mukabalisa Donatille bugaragaza urugendo rw'umuntu wahuje ubumenyi, umurimo n'ubuyobozi mu rwego rwo gukorera igihugu. Kuva mu burezi, mu miryango mpuzamahanga, muri politiki no mu buyobozi bw'inteko ishinga amategeko,
asize umurage w'ubwitange, umurava n'uruhare mu kubaka inzego z'igihugu. Aya ni amateka azakomeza kwibukwa nk'urugero rw'umuyobozi witanze mu gukorera abanyarwanda. Imana imwakire mu bayo. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, naho iyo ukurikiye ni YouTube channel yacu y'Ikinyarwanda Dukunda ID.